Abantu aba batwire nibakoresa amizi g'ebyagaana omunyeshengero w'abariyo nabateraho oburyo bw'okubatungira amizi marungi. Ekyaro kya Iramya nikishanga omugomboro ya Kichuuzi erikwatana n'ekibira kya Kashoha ekya Queen Elizabeth National Park. Amizi buzima ganteganiise munonga n'abanegereka zoona zatukiriza aho habw'ekidiba eki kandi abaana banje abingi bagwiremu omu kidiba eki kandi tumazire obwire bwingi nitunywa amizi mabi kumara nk'omwe omuntu egi nyona asyamu emyaka 20 bankargaho kitagate ya bushenyi kiza nko kuteka shanga emere yasiriire bintu bwiyahare bena kiza nko umusiri twaza kurugayo weno banotekateka amizi. Omwaka gw'ebye sente gw'2009-2010 disitulikiti y'Ibanda ekagezaho kurwanisa ekizibu eky'erikwombeka za rwecundu mu kishweka eki abeeyita abataka nibagira ngu tizira amazire kiiri nekoreka fakare kuka twaguma tunywe ebyagaana ebitwabona ibyaharubaju nyine hariho norebaga nagarubaju kuka ikaguma nibishana bakoramo ni garuka nefa ni bakoramo nefa mwenu k'emyaka hatwise nk'emyaka 5 tutakinywa amizigana ikunda. Aha bw'okushobangirirwa abataka aba batabukira omunyeshengero kugaruzaho za rwecundezi kwenda ngo bakagaruka batunge amizi marungi. Twabanturinda amizi amarungi aga tapu twabatuinaga nagara ga tapu nigiza gatusanisiriza nicyo kinjemeseriza aho kuba amizi marungi wabogine endwara nka korera endwara nka typhoid endwara z'amisho endwara z'emibiri kweyagayagura enshundo n'ebindi ate byona tuba twabikingiza. Za rwecunda mukaga nizo zihunduzibwe zimazeho miliyoni 5 kandi abataka basima omunyeshengero. Mbwenu cyabe cyo kutangaza mbwenu ne musima akintu ekiyakora gasha kwa Timothy Mushabe.